nzaba mpari uzitabe Darling baramushaka and sinzakwibagirwa. Butera Knowless amazina y'ababyeyi ni Ingabire Jeanne d'Arc Butera, umunyarwandakazi w'umuririmbyi anatsinze irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar season ya 5. Indirimbo ze zikaba zibanda ahanini ku rukundo n'ubuzima bwa buri munsi. Butera Knowless yavuze ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 1990. Afite imyaka 34 y'amavuko. Yavukiye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Se umubyara ni Jean Marie Vianney Butera na nyina Marie Claire Uyambaje. Knowless Butera arubatse, yashakanye na producer Ishimwe Clement mu mwaka wa 2016. Abafitanye abana babiri b'abakobwa. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi kuva bamenyanye kugeza barushinze. Byose byatangiye Knowless yiga mu kigo kimwe na Clement kuri Apasi, ariko Clement yiga imbere ya Knowless. Ku ishuri Clement yahoraga ari umuntu utuje kandi utinyitse ku buryo bitoroheraga buri munyeshuri kuvugana nawe. Nk'uko byatangajwe na Knowless mu kiganiro, yavuze ko byasabye igihe kinini kugira ngo abashe kumwisanzuraho. Urukundo rwabo rwashinze imizi na mbere yo kwinjira muri Kina Music agasinya amasezerano. Avuga kandi ko atibuka neza igihe bamaranye, kuko imyaka 6 yageze bari mu munyenga w'urukundo. Butera ati twariganye kuva kera, turirimbana muri Apasi, yari umuntu twubaha cyane. Noneho kuko Clement yanyigaga imbere nyine twari tuziranye, naramutinyaga kubi. Avuga ko kuba yarakundanye na Clement bitamuhesheje amahirwe yo gukorerwa indirimbo mu buryo bworoshye, kuko ngo akazi bagahaga umwanya wako, cy'urukundo nabyo akabishakira umwanya ku ruhande. Ni ibintu avuga ko byari byoroshye kubihuza kuko bombi bari baziranye bihagije. Knowless yakomeje agira ati iby'urukundo byazaga nyuma y'akazi, ntabwo twakoraga akazi kubera amarangamutima yacu, twarahuje mu bintu byose bituma nyine duhuza. Noneho intumbero zacu turakorana tugahora dusenyera umugozi umwe. Ariko rero kuba twarakundanaga byatumye haba ikintu cyo gushyira imbaraga mu kazi. Clement yampaye umurongo ngenderwaho. Wa mbere yakoraga umuziki, nta muntu uza kumubwira ko hari aho yakosheje cyangwa akwiye kongeramo ingufu. Ariko ngo kubana na Clement byatumye hari ikintu kiyongera mu bijyanye n'akazi n'uburyo yakoragamo umuziki we. Butera Knowless yakomeje agira ati kubana na Clement bakanahurira muri studio ngo ntibyatuma buri wese aharara ukundi, kuko ngo ari inshuti nziza batahujwe n'urukundo gusa, ahubwo ko ari ipfundo bapfunditse bombi. Ishimwe Clement, umugabo wa Ingabire Jeanne d'Arc ariwe Knowless, yaryohewe byihariye n'urukundo rwabo mu gihe bari bamaze umwaka wa mbere bamaze kubana nk'umugabo n'umugore. Producer Clement usanzwe atunganya indirimbo za Knowless yanditse kuri Instagram abwira umugore we ko yiyumva nk'aho ibirori by'ubukwe bwabo byabaye ejo hashize, anamuhamiriza ko mu gihe bamaranye yaryohewe. Yagize ati tumva ari nk'aho byabaye ejo, isabukuru nziza kuri twebwe, ndagushimira kuri byose, ndagukunda Butera Knowless. Knowless na Clement basezeranye tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2016. Umuhango wo gusezerana wayobowe na pasiteri wigenga witwa Joshua Rusine. Bambikanye impeta mu busitani bwa Hotel Golden Tulip mu mujyi wa Nyamata. Ubukwe bwabo bwavuzweho inkuru z'uruhererekane mu itangazamakuru. Uhereye ku munsi wa mbere, Clement yatunguranye akambika Butera Knowless impeta y'urukundo, kandi mu myaka 5 ishize bari kumwe barahakanaga ko nta gasamusamo k'urukundo karimo. Mu buryo bwatunguranye, producer Clement yambitse impeta Knowless y'urukundo cyangwa se fiançailles wa 26 z'ukwa 5 2016 mu birori byabereye mu nyubako ya Kigali City Tower, amusaba ko yamubera umugore. Nyuma y'amezi 2 bahise basezerana. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2016 bahise bibaruka umukobwa bahaye izina rya Ishimwe Butera. Iyi akaba ari imwe mu makupure y'abastar abantu bareberaho nk'ikitegererezo. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bye bikugeraho. Kandi bakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.